Kilo ikon je ka chiga jas halner jas kalo ay mawe ka nordo tv family gwan diala kona ta continent wata kon ka ber start news mbana lingan wala ko ner community miki tuo ka kon rei community ka dan ka gadan ne ngai kon diala ka ji kon gudan loitin gadan ne kor dj la kor denjang ki yede cha long del wala dan cha watina la wona me ber start news ka community dan kelew ka very breaking news ka kondia today and go benetin konan chalka in waratin chalo dian la ka guardian bi ka te ka lien ko biana me lien antamen go chi gadan ka chanka jandara wura barawo che jian raidan kondial konetin diala konan chalka nur community ta kondial gulgula ko chi kon yi kon latina go dena jelwa dung no go chi ko den chag je she goro go jen bi korbe jian gadan ne korden janga la chaka ka e media ne diala go jen she long jen point de kana ko kon long ne dan antama ro ito dan jen cha ko long lara ma we kan wer community ka lew na idiana kono chati den tari kan ka kuy ko den jangan go jende je nong te ka ken go yen ay yara we lon ko la dun ci jat ko go yen ci akuy dun ci lon ka lan ci ye ci ka ko dun no go gon yen min te kari mo te ka jen ce lo hen go jen ponde be gadun be lun ka ya male mi de lon ka wer community male mi de lon ka family ka lew an ci kor ci dab community berar tin lo wer community neme a big loss ko kondial a very great loss ko kon ala wochi na idealtin kon en chalka community ke lewchi ken widian gul today ka gadan me ci kon ka ti dial ti go ti chana de lon ka kwen ti go walong ti chana par ka kuida ba en go jen point de ta kel ka kon ko de kor kon le de ka kanino kon wot niam ka kui ka mi ka wona ci gwa che chop ko de nana chagra mara en go jen ba kor be nyoko lo jaw lar ka male ye no .tv mu we ka family ke lew en ci korchi dab amano kone jinaz tin kone je kore dan korchi gaddar kel gadan kone tin kone chalke ji sheng tin kone chalke inwer community a gadan kon ji South Sudan kelew ko goti kone cheler ka kon ka ti go walong ti la tiam ka je ka jeni chiang a jene dan ne chine dia tin wana ken ci ka kanyrar changa che tuon go gor ka je de nong doctor chine dia tin wana ken ci ka barar na ka mana daba na mana kwarwei ka kui ka wajen ba ye kor ba ka ko mlono go kor men je ya wala che je ka kui ko che ter yuru ga je dwel wal we genere dwel wal ci doctor kui de che la dum go ci gwan yene gen ci remote che kan la go jen che ga ma le mi di long ner community amani South Sudan ke lew enana ci kor min ci kor la de ka ngai kor mlono go chana te ka gre lost today ci gadan ci yede che jen pan ka changa janara woda baro ka payen ba wan pani Mono go today chine barar ka media ne dia altin kono chaja gortin en go balar ya ka jaw yene kono chal ka mane daba tin tel nen ka wargang ne amane ne dia altin kon tin dong bilyang re jam en go chwara jelle len ka len won ko kor chacha kan kare wala go chaga ka men ya medan amane me pay wo ka kor ni pone te chi wo jaw min ba kula nang re del wal ka je go chi pa chi media ne tin wan chi ka kon garo go chi jen neme jen to de go ci gadan cha wang de che kuma le mi de long ko kondial ka sat news ko kondial ci kondial chane pir chok dung do go akon ci gay uñ mon lim no content ci gwadan te ka gwas ka ti dial ka go jen bran be te kel kanas ka te ka gwa ko be jen mu no go ma le mi de long ka jen be kan rar ka wukki de me go baba lar kondial go min ci anen ka media ni dial ko ne cha gor ken en tamene me jen nana ci to na mo ci to ne pan dung do go jen cha gor go cha be lar ye ka gwade cha goro go jen ba kon chop kan ide kon chal kerel chen mission ide kon charan cha ja daba ken bi community ba kula barar buno go cha ka barar kon media ne dialan wale yene diala kon nen ka war gang ni go lar je ye go jen to ka men ci to mi che ke go na gada na toy kamal uri yo toy ne kamal bu kori ye chube ye ko ba ka kap ka belote kel ke family do na majalo am di lon kon wer community amani South Sudanese dial en go bana ja non ti de go ci gada ne kordi je ci korde jang cha toy kamal muno go jen gwambe kon dial watin bana ye kon palping go dial kon ta kontin na mo jen bi bena wale breaking news ko kon wer community en go jen point na chana gwame chana kam kadan ka respect go jen chana jangai bo go gadan me cha kon roti go ko jen point de ki ko da nan chaja ba jen che no ko de muno go nan kon rande ki ko ko terane che lo jaw anama kel katin dial kon ben min dong de na banyo kamalara kon ma le me woka netin didia tin konen be la linka no .tv ka tungna tinas ngai jago go channel mela ne tun wana kan tidiana kan tenen ka warga la ka link babarar ka maya pole jika yandi ala go jen kone cha tal pan jen cha dak lara community de ke lewte la dio go gan chete gwa me ka na dun bata gwa me ko bayen nong tin dia tin konen shialing
ngo kan dial panken che goro go chang ta ka kai che goro go bela te ka kai ba martin kangan bangan manda ba no wo we mo chal ka South Sudan na jen point de chete te ka contribution mo lo do jen point de te ka liam de to re de ki lo de cha ba lo go chu kon cha dak pan ba te ka ling tin yen mare dial tin kon sia la te pan te sia ling tanken kan ka traw ba ye ben ka ye go jen chu kon cha dak pan re jam chete ka wit midi ala gadan jiya na la yong na rol ka wani cha la re jam pan chane to wan cha ka yong muno go cha yong to na karun wan ka man tiang e da ne be ka ngarar ka Afrika ka ta din mi che ka ta me tiang ke le na barar ka je yendies ka dialan tenen ka war ga te cha jaw de cha len pan muno go jen cha bala re jam mi chi yong chi jom cha yong ka nyam kan den cha chu ba yong ker ka jom la re dies ka dia la ra ka ma le en go yen ba jo kon ne pan ne da ne cha tal pan jen cha da babarar ka kwiko cha apologize dum dogo che gwa na cha daktin cha balar yego ma jeter ka ngati anga mai lor hi mai gol lar ne ye lar go ran me che dur jen point la lar na jo jen ta da na mo ka jen ta mbi te nga me chiro da bi chen re ta ka da mun go me te ka me cha lat ka jen point de cha wo je wo te ka dio tin la lo nyara dum dogo cha babarar in detail lar ne yego chi kon cha da jo me pan che luang che te ke wit che te ka jen ti jetin kon la jen ka wan la luang ka na ken chi jom yong na ka run wang cho yo ba yong ke la ja ka tiang lar me we ka dies dialogo pala te dun pinga te diale pan ga tiang te diale pan news te pan chi kon cha da gradient nama ba lar ye mi chi kon obi ata da biya ko gu yene tin kon chal ken ri ngai je goro ere ne te pel pere dor me pel jike ka ken linga ba biya te ka ngai mu ga go mu me be ka nyanda warar kala na maka je go ngante je chi jom cha luang baya la lere mi che ke wono go mi chi kon cha da pan kan riaw ne te kon te jap ka bura bi te cha ban ka cha la ri kin ka kui ko go jen bena ta la ka ga nin tat ke le chi ka to on jom me da ne chi to pan ko jen kon go ta la ja ka rang ni beltin kontin kwala pai kamra re ka ni che ka tong man tam ne te charia ine ke la go ken kana ngai go mai go le me do pan kana ngai baya la lar mi che ke wono ka kui ka mi che ko na te la ching mi che dab mi che gat chot jen point le cha la ko contribute ke lia ka jentana na tati na mi che ke wono mi lo no wotin dia la ko na la no ngara la no na ti hoy te pantre den ka ti ku babarar ka jen ku mi che no ku ata da ku alin ka ku ajele ngen community ke li gwan dia la ko te yentin maya apology cha apologize ko ngan chara ba chora jom mi che luang jom che luang na ka changdar ka tiang ka apir ka chwa cho banyo ka me chora je ka ku ka mi che ko na mate ka yede kan gen ka ro ye pane da ne chalat le ma yende ala go mate ramya mona mo ye guje ka piu go wor ko jen point de bete ka me benen my apology ka community ka lu especially mara ka na gwari tin konti la link noir.tv ka lar tin kon la no karar gwa da me roya ma ke la balar ye yene tin na wi mon ke lu ko bi ate ka link tin roya me che ko na che ba contribute ka lia dum no ba contribute ka so mite ka me la to me la ro da baro ere de ka ba pere tuka mite ka me no ni chian ko jen point de te ka ne de jen tin che bete re de roya mo jana na balar ye gona mo che to my apology ka jen ku ka me che ka wona yene tin na wi mon ke lu go bi anga gor che kor mata te to pan re dar me chal ka jong de te ka ma gor me chal ka gai ko diang kan ne tin kono kwale chole chap che yudar me chal ka jongle la gad borte ka grandien me na ka ken ka community dien me cha kwan ka cha wo yo kwar ka mukta balaran point der an poroto ran ne tin kono lar kel ka je sorry jen me che wo ye la go chine ken mai ken wa kan chi ne ken ko go nge ne go ken bor pan ken en city dar me chal ka jongle chal ka je doren ba cha dor ken cha ka pala kan chi ka je ne ka liap kan chi ba pare we ka kui ka mi shi ko na mate ka kwar mi cha nong ken la chen kan gwa ma la go kan bi ken dia ta ka la ka la wa go re mai ne da go na chal ka cha bi da pin chen la ki re we te ka jang bor da ka mai ken cha mai ken go ra pan chu kor ma to te nyen mi lo no wa cha to ite bor kan to ite lual cha ka ke la ken ji ne dang jok ki ye ken chi ga jen tin en ko re pa ne da ne cha la den go chin to ka ma go re mi chal ke doctor ya gai ko kan ne cha tin ko no kwale cho li youth jane bor la wo chi ne dang doki ye ken chi ga jen tin kan da ro ji bon cha le ne nyon na ka ma cha je report ba kan ne do ko ne chal ke ji jas ne geng ni en go kan ne dang rewte pante ko ne te ka bo wa chiram kel wot karin ba ka menan ke ta mi che ke ta de la go na chi ka ngwan dung no go ro en cha nyo ka me lar ka tin go cha nyo ka me cha je report ba go jen poinde me chi ro de liom ti an kan pile una kana petwari jen pan ki ente cha ra de nuen muno go chine tin koran chal ka jima la chi ga ngal chobre we cha le ne larba go cha re de lore ur me chal ka ma koi luet ka na garman me chal ka kol ma nyang juk
in go jen chalene joy bo wo e politic tere we milono wo doctor ya gai ko ka gara dare wa madian medan lakini ntama ro to da ne te ka gar kel mi ci jog da ñoko ciot jow ka gati ko ne chal ka ga jongole ka chara mat kan tangan jongole ti tanken ni ni lawba milono go ken panken ne te to ka ken yide te ka jome ci pot ka gwa de to de da na ko do na ne chala di jana ge dunu wo chebe da wotina lon ko hieme ko concern dung da women balar ye go ne tin kontin gor ka lar ka je go ngona motin bay je go jen point e wur ma chal ka re gai ko te ka me lat ka community ka ne ti ko jen yangal kaptia ko kan ne tin konan chal ka ji bor ci ka na goro go bete ka no ben ka ba ka lar ka hieme te ka karandi mete kwar awaba wo ni noari kwara tin konan nyoka state kel ka dung da go cha wur janga de ma goy roye me chi wur mi chal ka doctor ya gai me che jamir che roye mo che de changa lortin ka chine te kon te ka tok pen kan panken chi ga chupel ka wo chine ngwane ne tin kon te kel ka kwar we ni doctor ya gai ko roye me jero ina cha latin mi chi ko no wo meto de chi alin tian kwak te chi de ron bulo go jen cha ka nyoka marwol ka cha gal ne ke la ku ka ya to ke la ku ka dundo wo chi ko no dwere di na gwa tian ki gar kel wo ka nyoka mere nyake kan gare di atin ko ne cha wo kerin kan panken chi ka la ngwan ka gar kel me wajen pende cha bar ka do ke la ni jide wacha oide cha put kana kula ngai wacha cha oide cha ngwa pinche jatin na ma kwela mor kame awaja teka cha jeje cho tin boro gona la cho ka jeni na doctori jare dwel wal katanchi intarar rai mi sheka wona kana la wacha wangda kummu wa wangda wa kumba mor kame ba nyoka maloy ka jawtiti ka kana kona benen wale en go lara yendi alara mi sheka wona titi chi ka ben rai community ka menana totin look nanan chalat ka kuine na kon bete sini run wanka ta bangwan nei diate jena ka bu wan konte guiba ka tila kare we ka South Sudan melono go an ba yenyo ka mijo ye go wur mi chalke doctor yang ma char ja te de ji nene ke tin koran chalka ga jinu ba Sudan tin ngai ka je ke na go doctor yang ma char chi just annual but ran me la ran South Sudan me de South Sudan de la de ka yene diaran kono te ka dier loini bale na barara la ngan poine nyanda wala ko mai rawni ka jenba la lunya rad ba la wo be maj pini nyoka nora ba ye nyoka non lar mi che ka wona wo wur mi chalke doctor yang ma char ja te de ne ke bina wo lo wurun ka ne de kona te kel ka je tin goy ka je ken mu wote mu woto re we ka South Sudan ba kon tunuke ba ye lar mi che ke wona la wo jen poinde mi cha dwel cha ga kamanda on ke la ler na marmari biatiri biaga nan ka gwaltin kono go yen ke yenetin continent te gwaltin nan ko jira menan la be te dulong jo yendi ala go gwene ne metare lo wo jen lug ba pen kuindien lug wan ka je wo jen poinde de kwa ka dialtin kono cha gor ne ka tuglo go ken de ka nyoka meriet ka ke de ka bopin ka kui ka mi cheke wono cha jo kulo no go jen bangal ngotin ka wo jen beje lon ka wudji no bi ne wala re je ngani che dwer wudji no bi en che dwer che la lare mudo no go go na nan tetin la wa bon ne jenere dure de ala